ariko muri byose turatsinda kubera uwadukunze. Mana nzima, turagutuye ingo n'imiryango babangamiwe na byinshi muri iki gihe, nubahe kubakira kuri wewe rutare rudasenyuka, kugira ngo habe amayogi y'ukuri agirira akamaro ekleziya. Turagutuye n'urwaruka rwo ku isi yose, cyane cyane urwo ngaha muri paruwase yacu, kugira ngo bamurikirwe nawe, babone aho ubuzima bw'ukuri buri, baheze bagukurikire kandi bitabe ijwi ryawe ribaku.